Pemirsa Desa Adat Ketewel, Sukawati Gianyar, Pacang Margiang Sipeng Desa Adat, Ring Rahindani Benjang. Sipeng Ring Desa Adat Ketewel, Wantah Drestekuna, Manut Skadi Sane Munggah, Ring Prasasti Raja Purana, Desa Adat Ketewel. Jero Nyoman Widiana, Jero Mangku Gede Pura Payogan Agung Desa Adat Ketewel Mausang, Manut Dreste Mawacara Sane Munggah, Ring Prasasti Raja Purana Desa Adat Ketewel, Dawag Tilem Kesange, Nenten Kemargiang Taur, Santukan Uncal Balung. Duaning punika pemargin Taur Kemargiang Ring Tilem Kedase Rahinani Mangkin. Sesampun pemargin Taur, Ring Rahinani Benjang Jagi Kemargiang Dreste Sipeng Desa Adat, Sane Wantah Kemargiang Pamekas Ring Widangan Desa Adat Ketewel. Tetujone anggen nyipeng raga wiadin mulat sarira sepisaran pinakaut saha nambakin panglahlah COVID-19. Tujuannya niki mandel mutus tali lapisan niki COVID niki. Nah, napi muanyan saking pemerintah titiang pemomong pemangku gede niki ring Jogja Payogan Agung kesarang jero desa niki dan menghormati sekali keputusan pemerintah karena itu kita hormat karena itu menyelamatkan kita semua umat. Duaan sepenika, nah yang mungkin tahun peniki melibatkan hanya juru mangku berjuru nikom dan gede paling-paling 25 orang melibatkan yang normal itu ribuan makin tan. Tiosan punika jero Desa Adat Ketewel Iwayan Ari Sutama ngawawahin Sipeng Desa Adat Kemargiang oli krama mimitan Desa Adat Ketewel miwah krama tamiu ring sawewidangan Desa Adat Ketewel. Krama kedauhang mangde nenten melelungan ring rahinane inucap. Satios punika krama sane madolan ring widangan Desa Adat Ketewel kaandegang dumun rahina. Nenten-wenten penutupan margi selami pemargin Sipeng sane ngawit kemargiang ring galah 6 semeng kantos galah 6 semeng benjang nyani. Pemargin Sipeng muali ke suang-suang angge krama mangde presiden mulat sarire nyipeng raga. Sukma miwah Juliana nguningaya.